Bugün biz balalar kitapxanasına sayaqtaymiz. Bilimning kushi, babamning esi, o'qib ko'rdim qiziq to'la kitobning ishi. Bilimning kushi, babamning esi, o'qib ko'rdim qiziq to'la kitobning ishi. Kitap bilimning qaynar bulog'i, bilim umrning o'chmas chirog'i. Саламатсыздар ма? Акеңе шеше ойындар. Акеңдендір ойындар. Балалар кітапханасына келіп отырайық. Бүгін бізде саяхат. Қайсы? Ажайып істер дейді. Оқырмандардың жасаған жұмыстары ғой. Күшті де. Ne kadar yasak? Öyle şey mama kinara. Күшті қызықты. Yıkıyor kalacak. Оқырмандан қалған қандай керемет. Bizimki mama. Кітаптар бар. Da? Ya. İkisi kitaplar kızır eкен. Қандай кітаптар ұнайды? Қараңдар. Ертегілердің түр-түрі бар. Мамаға. Bilimning kushi, babamning esi, o'qib ko'rdim qiziq to'la kitobning ishi. Нұрсипат пока әріп танып жатыр, бірақ оқып білмейді. Суреттер қызықтап қарап отыр. Ертең 304 келеді. Ана басты. Ал 408. Даусын шығармайын, ә? Даусын шығар. Mən bizden üyesin janındağı Апамыз батыр дейді. Орысша шығар. Қандай кітап алдың? Мен алда көрсе. O'qib ko'rdim qiziq to'la kitobning ishi. Bilimning kushi, babamning esi, o'qib ko'rdim qiziq to'la kitobning ishi. Biz kitapxanaga kelib, biz suret salib жатtık. Nursipat, ya. Күшті екен. Иә, бұнда кітап аламыз оқитын. Және осындай қол өнерімізді қалдырып кетеміз де, Райна? Ya. Мен балдарым суретті жақсы салады. Күшті, қандай керемет. Саласың, Нұрсипат? Gül. Hı? Gül. Ha, işte.
Ben kitapta aldım. Bulduk ba? Ya. Belimning kushi, babamning esi, o'qib ko'rdim qiziq to'la. Dostlar, bizi sayohatimiz ayaktaldı. Belimning kushi, babamning Sabırız. Bay. Sabırız. Bay. Sağ bo'lingіз. Kitap bilimning qaynar bulog'i, bilim umrning o'chmas chirog'i. Dostlar, kitapxonaga kelib kitapta o'qingizlar. Qiziqli bo'ladi. Ya, iyiga olib ketyapti, mine. Ya. Iyiga beradi. Qanday? Biz nani bitirib bo'lsa kitapxonaga qaytadan topshiramiz. So'sin qaytadan unagan kitobimizni olib o'qiymiz-da. Ya. Ya, vaqtlarni boshqa o'tkazmay kitob o'qingizlar, do'stlar. Ya. Dostlar, o'smay bizni sayohatimiz ayaqtaldi. Sog' bo'linglar. Amitaraga like tutkizdi. Atışatsa like tutkizdi.